Sangpi jirmili ti supia phan majok le theklong pusitami ahema soratuma phan kabirta je phan kachuningri. CCA chikroi dun thek thepu pen usuka la pen AJYCP atum hawar ke haralong kachiso. ASDC Soteng Constituency Committee kang dangamay kang ni. Lamding Road KSA mai phu Thomson rong PK apor kilit tanga biscuit pusi KSA agency timu atumpen arbokpon. Aprang si birta kilang rado anaphan kardom pajirlo kardom non birta thanje bang sami ujang terang pi non arju iktha birtang tompe. Non melom inut bang hinia sar marasar pi maratum amit hanga pisu lapena pinan lapena sumaratum aphanchi utikangsi kapre kapin sumati aru supen ki kadra patumon langnu karbiang long ta judun i. Lasonsi phusar terona chor sangpi jermiliti supi artaningkan ingkoi rakathom hempen bar plot piniar nianta hem nang chililede. Laso puthak there ni phai cricket thomarni sangpi jermiliti supi asar pia tumpen phirang kiamai ingipon. Uttor Borbil outpost ke parlu center kanya tiso rongamekar prodip tiso lapen juti keling pia tumasupi sangpi jermili tisupi artaningkan ingkoi rakathom kedamtang ningkan ke thomaprang phusar teron pen chepachorsi pinso so artaningkan ke thom chopa thebomlu bonda kedamtang matijong ni phai ingkoi ra phwarni hi thialom so damlang po asar pia phan chethan tekang pen barjui piniar nianta hem chewang thu thederlo tebok terai don rap la pen jirpo jirpia toma phan birta lapta sangpi jirmiliti supia phan theklong le derlo sangpi jirmiliti supia sopua bang apai phan kachiri jopa da mekri meklang pen sidolo lapen achor phusar teron lapen hemisia tumta kamatha sungpiklo lasi sangpi jirmiliti supi na hok ledo pusitami prap jin pen hem kachewang jia phansi asar pi pen chuningi lapen sangpi jirmiliti supia phan majok le theklong pusitami 6900976982 lapen 93653954952 along birta pi vekta pusi asar pi pen mekri bupro pen kachuning report tumarong ke puluni kontinsi ahomosti lo lapen sentar bazar kania tu sorong lo lapen non kang bocok bangke nilisupi jirmiliti supi lo lapen nili mena bangke jiuti kiling pi lapen nili chora men ke pene product tu so pulo nali supi chetheklong le det ke arta kwan ba ko nili supi arta ke peneng pen ke 21 years lo go 23 years lo nili supi arta 23 years nali tumta le la chetheklong le ko ni kwan pen chetheklong le nali kiche thek iglong le ke nili supi phan ke nili jitan ningoy nili supi ke pinanso o nili hemang lo aki bazar dun lang pai pu sintara bazar kidun 25 December Christmas Day arni ada dosta baji hemben ke dam bazar dun lang pai tu manon puta hemang mederlo nili la hai pepal media ka chipi ik edet alam ke kachong hong lo ani mang na nili supi pan ani sibak khoborang sikuri ji mene pusi nili ke nang litu malong tapi par media tani nang cipi iderlo la pente nili ciri don peglo Guwahati antani li ciri damlo nogong den go paragwa antani li ciri damlablo sang tani li cilang ono Karbi Longri antani li ciklem elo nitu puriyara long antani khobor birta cilong et ciri et thang nar khobor ta cilong le derlo nali tuma chetheklong le ke matijong tarik ko ra ko pen non an ke pre ini pre tarik ke ke thomano asong bong benang le tum no hok ta me thang abirta da chilong le pinang ma cilong le pin lang thang abirta ta kachi dunta ahem asor dak ne hem du ko si bazar dun lang pudam juyama
Ahema sor pen si guhati nogong anta na achiri dunlo ahema sorta. Nanti ahem sor bukan kuna lo keli ikilangan isupi deh. Nilisupi keleke kajironga rong koi tu sorong ronga gura asat la pente apinan hayamen ke pusar teron po asuamen ke kimson teron po nilisupi amen ke jirmili tu supi pulo. Kalau nang isupi ya kong arta kando po. Nilisupi akong air ke aray busor lo non. Pinso maso ado. Pinso so. Tapi nanti tumula thana long tene missing report sampai nih kita dulu mah. Thana long ta nili hoptai si pen apike missing report to kampit lo nili supi bojar ki dun pen bang vede na matsar non puta chi khobor chi long le pin la sinang tu nang rap du nang ji pulo nang ripi po sinai pulo thana sorta. Galak tang tang ko dia pun tene kasi pon son do mah. Punta chi pon pe. Mungkin nonang itu mungkin lah nonang isupi kan kupito ikudun iku kangtung. Cuni ringan. Nilisupi ane chuniri ke pai jirmili nang lini nisuwa kibisi ilone nang panay chingon no hog de dosita me pai jirmili ni pan kubor birta nang chikuri bek no pai nang kupi pona ningke oi si hempen bozar dun ji pude ke dam juima antane ke chini ne hempen ke dam ka ninga rong chen bang tu da prang tu de pai pune ki tutut ninga rong chen hempen ke dam ke Hempen kupin ini kita pas saya pasui lah pukul ya bebi. nili bang ape la sut ke finanso bhai ni hem ke do ke la nili supia kleng bang kong er ke long amat la sojo ta nili ke ada si do koklo si tani supi ke damu ke ninga rong chen amasi nili majo ko panta koi ke Inilah nali supi pela nali usap ini kasi buhong pas saya pagi so nali tum. Pinanso la me nili chini ni derlo nili supi che long lo puluti la le mo pinanso bai ni do choma ule ajara lam se tamena pachitana niki non ke chunigri ke so che long dek de derlo ni panangri pidu noi pusini karbiang lo arat amoni da panta ni chunigri lo asam sorban anda ni chunigri lo ne chilong dek de derlo ni ning oi ni bai ko lang no India government atum parliament along CCA pachun det pen Assam angkang along break jam hampang song atum chikroi dun de bupen kachi song sai deng ponlum la song si there ni phai cricket homar ni usuka la pen AJYCP hampang song atum chilangsi hawar ke hata long kachi song sai deng pon bangso along India prime minister la pen home minister la pen Assam chief minister atum ami phi ke kai pon BJP सरकार go back. BJP सरकार go back. Go back. Inkılap zindabad. Zindabad. SOS long live. Long live. Pasukan. Rumah aja. BJP सरकार go back. Go back. BJP सरकार go back. Kami nama lo. BJP सरकार go back. Inkılap zindabad. Inkılap zindabad. Go সেই বিজেপি ফেচিবাদী চৰকাৰখনে বিৰুদ্ধে এই কাহ যোনটো বলবৎ কৰিলে
হুমকাৰ দি থকাৰ পিছত অসমৰ ৰাইজৰ কথা তেওঁলোকে নুশুনিলে সেইকাৰণে আজি আমি উচুকা তৰ্কৰ পৰা আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা আজি হাওৰা ঘাটত আজি তেওঁলোকৰ 3জনৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাখ কৰা হৈছে কাৰণ আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমত কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব আৰু মানি লোৱা নহয় আৰু অসম এখন চৰণীয়া পথাৰ নহয় যোনে তোনে আহি ইয়াত যি মই বতনি কৰিব সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰ এই বিজেপি মিছলীয়া ফেচিবাদী চৰকাৰ কাৰণ জাতি মাটি ভেটি কোৱা চৰকাৰখনে আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে যোনটো বৰ অত্যাচাৰ কৰিছে সেইটো আমি কেতিয়াও তীব্ৰতাভাৱে আমি মানে গৰিহণা দিছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি অতি সোনকালে যদি বাতিল নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি তীব্ৰতৰ আন্দোলন হ'ব গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব তেওঁলোকে যিমান মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ যিমান যি নলগাওক কিয় আমি ৰাজপথৰ আন্দোলন আৰু তীব্ৰতৰ কৰিম বুলি আমি আজি আপোনালোকৰ যোগেদি এই ৰাজপথ আন্দোলনৰ পৰা তেওঁলোকক হুমকাৰ দিব বিচাৰোঁ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ যোনটো মতালি অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকে অতিয়াই এইটো বন্ধ কৰিব লাগে বুলি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ উচুকাৰ সৌজন্যত আজি আমি পুতলিকা দাহ কাৰ্যসূচীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমি 2019 চনৰ পৰাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনখন অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ আন্দোলনত আমাৰ শ্বহীদ হ'ল আন্দোলনতে তাৰ বাবে আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জগৰীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰখনক আমি ক'ব খোজোঁ যে অসমখন এখন চৰণীয়া পথাৰ নহয় যে তেওঁলোকে অসমখনক ডাষ্টবিনৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আমি পূৰ্বৰ পৰাই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ দাবী আছিল যে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট এই ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটখন যদি আজি তেওঁলোকে লাগু কৰা হয় তেনেহ'লে বহিৰাগত আজি এই আমাৰ অসমখনত তেওঁলোকে স্থান দিব নোৱাৰিলে হয় সেইকাৰণে আমি কৈ আছোঁ আমি কেতিয়াও মানা নাছিলোঁ আৰু নামানো খন যদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে যদি বেয়া হয় আৰু আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাও আৰু নাগালেণ্ডৰ কাৰণে যদি বেয়া হয় তেনেহ'লে অসমৰ কাৰণে কেনেকুৱাকৈ খন ভাল তেওঁলোকে সেই উত্তৰ আমাক দিয়ক আৰু আইনীগত যুঁজো আমাৰ চলি আছে আৰু ৰাজপথৰ আন্দোলনো আমাৰ চলি যাব গণতান্ত্ৰিকভাৱে জয় আই অসম Kedamtang There ni Phai Krihiniar ni Nijang Karbi Anglong ASDC Socheng Constituency Committee Atumpen Chepatir Pipongsi West Karbi Anglong Hamren District Committee Asahemalong Maikang ni ASDC Socheng Constituency Committee Maipu Hetsing Phang Chopen Mai Chepahem Pupongsi Arsik Jetpen ASDC Song Kapang Tang Pon Japhan Penang Analam Rai Dengpong Long live! Long live! Long live! Long live! Bebor Sagar, long live! Long live! Long live! No, namaste! No! Assam Government Central Gov Tripartite Toki Dujia Puthak Chingwai Bini Penabangbong Assam Government Pen Chief Minister Level Mai Ingni Ponji ASDC Asong Pen Khai Kisung Aporahut Apongtin Aportin Sitami Jisong Pen Wangbomlo Bangsolong UCC Lapen CAA Lapen Pelang Pimate Keronia Long Aronre Pen Biharia Khai Pen PGR Vijayara Long Le Nangkacherai Thipaputhak Jisong Dutlo Angtona Lam Kladak Vaidak Pen Raratum Kaching Vai Pen Ador Ki Suavut Ke Long Pon Japhan Mas Kontegasai Ke Deng Pon Japhan Maya Long Chethan Chimumpon Lasi Sorkar Atum Ilitum Ke Damtang February Cheklo Taring Kora Trogarni Taring Kora Trogarni Ilitum East West Akarbi Anglonga Rat ASDC KSA KNC Ilitum Chingrum Peppen Karbi Anglong Autonomous Council Assam Sorkar Lapen ke Bharat Sarkar Home Minister aphan ilitum banke thom aphan kapre ka lu a memorandum ilitum pajirlu ilitum ki pu banke nitum ASDC KSA KNC tum Karbi Anglong Dima Hasaw Farman ningkan thongke bra throxy hemprek nei puche songadlo 244A ke ha 69 ningkan si Bharat সংবিধান ke toktanglo aki mila nitum ke hang takali pulutangte 1969 Assam Reorganization Meghalaya tumhana bange separate state pidetlo Karbi Anglong phan ke autonomous state ta nang pidetlo pulotang de halo so Assam State Reorganization ke lake half dan busi pulo adha pa chunlo adha bange bikok la si la adha ki bikok naga ke hala chomang la pen ke hala garo tumhan ke pa chun piatlo non ke litum Karbi di masa tumhan pa chun chilang nang bikok litum farman ka pa chun nai dulang apotsi 244A ka pa chun nang ji a farman ASDC KSA KNC tumaphan prap jilpen tripartite talks nang hang nang ji puke ilitum si demand Pini There ni Phai Krege Thomarni KSA Jensing Timung Atum Phirang Kiama Ingipon Laso Phirang Kiama Yalong KSA Bidisar Anglong Ingti KSA Mai Phu Jensing Timung Lapen Kong Chunbang Sumit Timung Atum Laso Phirang Kiama Yalong Chetongdu
kedam tang there ni phai kri hiniar ni KSA lamding road pu ka chikrong atum Thomson rong pi pen pherang kia thengnu ka ning jepon sumit timung aphan KSA pen sorplot lapen sumit timung aro atum ke NT KSA pu akoi ki pia puthak lamboi pipon road committee lo la dagentum central committee ajak ding klui pen niltum general secretary bangke lage NT KSA tak NT KSA asai se claim pen kapre KSA pen decision kian along tin se alang ke pa fail dun phan se alang claim pon lo pini ala so joine pen pini kangdai mai che phapon si alang phan bangke KSA ar pu pen pasun pon lo KSA ar pu pasun pon pe alang pini ne thaning tung bangke asitin a district committee asitin a branch ba unit lo ke claim abang phutuman setame pini pen bangke KSA lamding road a general secretary ke sumit timung kalilo posinal tuma thengno panel tum than paklar panlo lamding road KSA mai phu Thomson rong pia phan malom so phansi mai phu ke pekcho lapen la so puthak chingwai nang pu batai pachini deta thanga bertawi non ke mai phuang hoi kang ni verji aronawi lasi KSA mai phu Thomson rong pi ke apor ki litanga biskita sonlo lasi apor ki litanga mai phu pinaka joksi je don sar pen lamding road KSA mai phuang hoi jen sing timunga phansi ingwai ponlo lapen KSA cyclem bang phu pulote BJP party along kachilang dun kriji aronawi KSA arona tengpensi ajara sai sita me claim ponangji bonda KSA mai phu ka chikrong Thomson rong pi ke kai ke ta BJP tumalong loksi ajara sai ta ke claim dun lasi alang li ke KSA mai phuang hoi kang niji aronawi lapen lamding road KSA asai hemalong ki ahok pera ka chisong a KSA asai hempina lasi prabjin pen lamding road KSA asai hemalong tami chirai dam nang kok pupusi la so phirang kya mai along sodak pen pachini pon that pen ada we consensus pen ada nitum hadak masih nitum alang han expel dalo expel at bangke penangan ajak ding pen ni pan NTKSA pusi ni pan angkabau si NTKSA pulote alang si NTKSA kam kemom atema non hedjong dimasa long election kami hadak campaign BJP tuman ke campaign pi asai litum media bethe bethara theklong lo hadak alang tum pen alang arisang hotum jelang si dimasa long tam si tim Karbi Long tum ben dam rapet si hadak hor ok lahai kron dun lahai activities theklong lahai ke ente kupila rat tum kang sai ko lahai ke jese activities doma joint central extended amai hang hala so joint central extended amai long si president secretary ke nili tum deng secretary general secretary ke nili deng lo akan president ke Thomson of deng lo laso abodi ke lage si ad hoc committee lage full fledged kali no tarik ni convention hapo si convention phalo convention ng sini tum adok be convention ng mandate and follow convention ng majority long pensi general secretary ke ini top si dolo lapan presiden manggap pu lang hansi appoint kalau jong consensus pen yo committee lage 2 bosor an lage ke donang ya rights ave lage ajukti ave latunge adhe lage isi biscuit ale soy malo bolte expiry sonson hai lage banno bolte biscuit war chodang ko ako lagle conference padu nang ko lagle extended padu nang ko lagle convention padu nang ko la ako alang li tomange pini ala kapate pokdo isi ba mai ki doilo bolte kaita BJP lo ta party lo men poisa ke ban ha la hello bhai कैसे और लो bhai lagi rat unda chini pini lahai tum komane alida rafan ka kidnap dam even nili phanda nang kidnap laloma कैसे latum non atumi ke senga कैसे tum ordoma ha Karbi Longri arat somhanda arju nei mate chini nei je komane hem kut kam ludam choksi pelum dam waksi akeng ari odrin ke ka kidnap dam nili bhan la hello bhai tumi kesenga कैसे तुम और लोग है constitution nong si lage nili tum lage kitok tang do lage anutin dala so constitution se nang follow je hola kachi song कैसे asai hem lage jod neki BJP office gali hala take ada ke nang komane
biji hemprek kroy kre pin amuni datum ke kijata bang be hala dake alang litum la inut bahini atum aheman colong le ni atum lone bine la tangka ka bohu atum hai tangka ka bohu atum si ala dak pawang pensi la klem tap klem buruca lagi ni litum constitution aron pen ke man tang ke se klem tang atum pen ni litum chingwa ching sai pensi la bang so sai hemange ni litum lage prang teng ben litum chidoji la swa stand mangke donang ko athe la alang li president ke teng long ke komane arong pm ka chingwai chom hoda si alang li ad hoc committee ben si alang li president ke man lage soima philo bolade la swa biscuit mate la swa committee ke free nang bo la si 2 বছর আনো নি tom kang hong bela 2 বছর anda mane la swa biscuit chonang ko mala muni tom mate Pinya Abirta lansi kang tonlo kardom.